Rahayu dulur, puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberi kesempatan kepada saya merawat pusaka Umyang Jembe. Umyang Jembe, luk balik atau cerekede atau luk terbalik. Pusaka sangat sepuh sekali era Majapahit dulur, original. Umyang Jembe luk 5 original Majapahit, luknya luk cerekede atau luk balik. Pusaka istimewa dengan tuah kerejekian, kedikdayaan, perlindungan, tolak balak. Pusaka sangat top ampuh, wingit, otentik dulur. Sinengker, direkomendasikan untuk pengusaha-pengusaha top. Rahayu.